Au binakata mi ukinda bagi kimni na lubini kalo ni waro sa tigo na nono binakongo ni tukutuko binakata mi wasea na mi baungeti ni kalo na ndo pa waro tigo na nono listal mi monturango Jesu Kristo na valeu na numuni ndo share takatiko ka like takatiko mai react tiko mai na tukutuko sanda vivo si tigo kina okere me lulunda me nda te uwe na dona masu tamai ki mami mai lo malangi na valeu na nomuni loma na valeu na ndina ni nomuni vosa ki mami kede na ngona bina ni kuwa ki mami maro takando kana lo lomongo na valeu na nomuni vi karoni ki mami kede ni vosa ki mami ki usawaro sa ti nomuni tamata sini kuwa na valeu na nomuni loma na buku sala ni ada tale ni lwe muni tisu ni mami soro kani mo mbula taundona. Amen. Nakata miu na trabalho le indo na tutu ni kuwa ka ulutanga tiko ni vitanga noa the Film Foundation na yavu kwa enande turang marama ndau tukuni ni ngona ndau tarakena indo na vale na kena zezere ngani vale na kena titombu ni yavu bala tamera ni tora na kaukaua kena zava kena rangi kena kaya lako zuruma na valiongo na non ndurtigo. So the higher the rise, the deeper the foundation. Tunangir marama, we have the highest expectation. And ndeleni buruburu non kerker na kalo weekend be ye perfect, even as your Father in heaven is perfect. Kerker ti na kalo ni sequoia na ibo tangin ngende menda ya dova that perfection. Yani ko tunangir marama and the sando the viritu na kena vital not every weekend that we can't be perfect. Kalibun we was the other two that we cannot do it. Yes, we cannot do it, but with God all things are possible. We needed a power beyond us. And the ngandeba indo na kaukawa kemni ni kani sa sending ay tigo batana tamata na kaukawa ni kalo o ya na buna so make it na kaukongo and we Kristo. To gonna pull Christ is the power of God. He is also the wisdom of God. Kristo na the kaukawa. So without Christ our foundation is not sure. Without Christ, our foundation is weak. Without Christ, nangauna ndende sa tigo yung matanda ko kemni kani. Yabu kede, yabu te ko kina na tamata ng bale, duanga na yabu nande o yabu Kristo. Se ko ya na itutuko binakata mi wase weekenda. Na singale binani kuwa. O binakata mo wili ke so na itutuko na vos ni kalo so na tikina mera ni yabu te kenda na wana nalo na vital no kina. Sa mi na wase tinkandu tikine tolu. If the foundation be destroyed, what can the righteous do? If the foundation be destroyed, what can the righteous do? Nisa varusai na foundation go kamni kani kesa talaragilebi, what can the righteous do? Nazaba and the around is the cover, how can the and the was sangrati ko na eldundun kesa seninge indira o na yabungo. Na yavu Kristo. Kani kuwa elevu er sabi kata merna beauty so na yavu bobo. And the sa laveta so na nduru bobo, so na bakasama bobo. So na bana nanu ni tamata me yavu taka na nonde laku. Ngitukuni bao kesa kaulevi na yavu ndina na daba na vonua enda tini kina. Okenda na yalndundu. So ni kuwa turangen marama enda reza na kena bimbi. Our foundation must be sure. Our foundation must be firm. Awili ngora karunti mo dina waseru tikine tinkaba vidana tikina merawa ninda yabuta kina bananango weekenda na itukutuku ndina ni vosi kalo sanda na mizengo na singa binani kuwa. Awili ngora karunti mo dina waseru tikine tinkaba. Of these things put them in remembrance, charging them before the Lord that they strive not about words to no profit. Tukubango Paulo bitimo dongaro na babina kana bikausa tukuna bikim dongo dongaro na bina kan de adana ngauna dona may nguta ka sa sangata ka so na bosa and may yado so na bibusaki kasi ni kuto may dona bina kana nandambula. But to the subverting of the hearers na kena tambaki sombu kena bagalay taki na kaukoni bos ni kalobe iler barongo tiko. Gitu kuno ko na tikine rua na tikine me ada na tikine tin kalima na wase rua na karun timodingo e bolbolo Paul gitu kuno ko
Study to show thyself approved unto God. Levo na ibalbal ni non da vivo usaki kem ni bia kani se ni approved tu na kalu. Levo na non da vivo sei levo na kila ka and do be kani ta wat ken kalu has no approval from God. God does not approve those words. Ko ya kem ni bia kani turan ken marama daru ken ngone lewa. Sa rimbimbi ki ni bi ka ke den da bi tan ta ka membaleta na kalu. It has to find its bearing from the word of God. Don't metiko and a boss nikalo na kenayabu. Kaya ko tunikina study. You have to study. Merao ni approve taga nakalo na kaut zabuta. For out of the abundance of the heart the mouth speaketh. Ni na boss taga nga nangusu nakasabak sinaitiki na nalumanda. Kebaka sabak sinaiti na loma ni tamata e na kaukau ni kalo o kaya na boss taga na kaukawa kena kain dina membalata na loma ni kalo. Ngayon ni a workman that needeth not to be ashamed. Maleta na lago tiko kim nina kani na numukila kaya na was ni kalo san lirida ni baka sabi zalati na itubutuba ba tamata kaya itubutuba ba kalo ronduindui tuko na was ni kalo. My thoughts are not your thoughts, my ways are not your ways. Totally different kim nina kani na nandaba na nano, the way we do things. Yan na mo may sabuta kina na bosong go paula ka kaya mata na tamata zaka kaya lon di na buwan na kalo na tamata study tigo na bos ni kalo kona sinimanduata ka na no ni tukutuku. Maleta ni approve taga na kalu kem ni kani. Na itukutuku approve taga na kalu bizalati tu gani itukutuku approve taga na tamata. Rondindo ingo kem ni kani turan ken marama. Kau ni taga ni na buki ko na buki ya unikua. And on the judgment and buku ni on the wuliza karunga na boss ni kalu. Rightly dividing the word of truth. And on wasiandonu na boss ni kalu kena apply taga na boss ni kalu and on dambula merani kauta nambula go meron ni me buwa sana ina ka me baka e vina kata na kalu weekenda me babotu kane na nandambula okay ngai tuko ni natigine tin ka ono but shun profane and vain babblings ngaron sa binaka na ibalbala seni binaka na boso seni dundonu na ibalbal ni boso mga Italia na boso mini na bibosaki seni bakalu for they will increase unto more ungodliness kana kain ko tumai and second binaka and mula wakalu and anda banakalu me tigo veiko bat kia ngoin dor kai ba rusa e ba zala e baka malmalum ta kana nguni tamata na non lutu na bibo saki second wakalu asa ni tani ko kem ni beka ni na roni na mbuli kenda na itutungo to so when it tin kabitu and current mo no waserua and their word will eat as does canker. Bukan sarana cancer, bukan dola tobi mati. Na kenanganga ni kakana ni bosa ise ni waroro taga na kalu. Na bosa ise ni approve taga na kalu kem ni kani. And we do this. Salon da wali, salon da tal nota ng gito, and salon da tal nota na zani no bula indo na tamata. Libu na kain da tal nota ka. Ito ni bukan na cancer, kakana mo malua. Of whom is Hymenaeus and Philetus, ruango. Ito ko na nabos ni kalo, non roi balabala ngo, ndungaro na sarba binak. Tikinetin kawalu ngay ito ni, who concerning the truth have erred. Alam na karo na kawaro na ruango? E nabugo hindi na, rao sa tiga mo maro, baka mbalimbali, kakauta na tamata, e nandua tala na ibalbal ni mbula, ni lotu, buwan na kalo. Ngora karo ito ko na, saying that the resurrection is past already. We don't need the resurrection. Sao ito ngora, it's a thing. Salah mai salahku. O Paula mai bolo-bolo tiga tuno ko usia ni bekilan dora kan kem do maliwa. Kristo can non lubako in a kawal time. We need to be reminded. We need to be taught. And the do nume da wana numitiko na zaka lewe zakaba na kalu weekenda na bugu ni no soli. Na soli ni mbula weekenda na wanturango Jesu Kristo. Meranin rondo mai na nonandra kuno Moses. For the life of the flesh is in the blood. Nanrango this new life meron yung mula kinoyaw. And this is what God wants us to do. Na inaki, inomati, na want to rango Jesu Kristo, na rawio mo patik taka. Si mo vai vota, and ang mula ni Aldo doon, and ang kaukawa, sa ni tigo biyaw, na kaukawa tondo, tigo bay Jesu Kristo. Ngayon ko ni bango, na kena ito, makere kena tintini ni tikinetin kawalu, and overthrow the faith of some. Tal kaya do viso na tomata, Inda rumah dalam mata galiban nan wango. Malum-malum serangan bulaya. Kau temen apa wele-wele.
kau tamai na sarsara, kau tamai na yalo malmalumu, sa senga ningi tiko nengu, merau ni sasanga na tamata, me muri Kristo. Kakako ni muri na lomana, tuko na bosi kilo koe bangendo be muri au. Kone senga ni muri na lomana. Yana dola tara na ko be tai ka muri au. La dor kana bini i wala ni loto da kabatungo sanda muri tunga na lomanda, ni wala ni bulu ni nonda mula sa senga ningai dona tosa raki sanda tos tu bamba sanda tos somu sanda tos ni burbura ka senga ninda tos raki ve Kristo wana kalu ni tika tamu ngai tikuni na zaka na wase walu tikine rosa ngul katol for I perceive that thou art a god of bitterness in the bond of iniquity reda kaya dongo obakila tro polo obakila ni ndo tigo na ndona kango ndona ibalbale ni bulongo ni be talano ni be bosaki enganga saringa na romanda the vital no kake de zaka when the vilka menda kamida menda vital no takana zani ndor tomata do zaka when ndor kaza and the vital no tak ngai tuno ko ya pola na tutungo na zaka na wasito tikin ruso bukatolu and in the bond of iniquity grani bango nanda kini ndombula e bakatu ndona glu na kake de ngai za na kake de ngai balbalza e kambita na ndombula ndor tomata lotu ke bakaya nganga chikona lomanda yesa ni tani ko ke mini be kani ni tutungo ni mbule ke na ndombula na kolosa na wasi tolu tikine tin kaba e volvolo polo be me kolosa tuno ko ya and above all these things put on charity mena bi ka ke ngore do garona do tokena do marangeta me no mundo na loloma ni kalo which is the bond of perfectness right durante el marango do tali boleh kaya tiga ni ko nangau na sabang sinait kina lo manendu na buan ni alo tambu ni sabang sinait endo na tamata na kawa ni kalo na nono loloma na kalo na itoba ni kalo na kalo bakate ko ya ni saloloma na kalo sa tiko na kalo na nono mula na kuni na loloma ngo say ko ngo na foundation na yavu vital no tikina ni ko kemni beka ngai tuni which is the bond of perfectness e bon tak sarangai besuga bata na sabsabasar ni nono mulen don tamat merau ni maru ni tamat ngo me perfect na nono baga sama kaku ningi baga salai na lomanta kaku ningi baga salai na nono mula e rao ngo na bugi Kristo ni sa tigo Kristo na nono mula o ya na kena manifesta na yal ni kalo na nono mula sa va butukana na tamat ngo na ni sa mula tigo no mano Kristo tu no pola sa me visa una kakira tu no kan goni tuku tali but say kongo na ngauni sala endo ndo me muri tuku na tamata lotu mera ni buki ko ya mera ya zo na so savasa but in Korean was it in katol tikine tol and now about the faith hope and charity these three but the greatest of these is charity ngon ke ni be kali ngon na yavu o bina kata me una tarani kwa na yavu go era o ke sa tiku lo mando Kristo ni sa tiku lo manendo na tamata na yalo ni kalo ena wa butukana ena no nambula na vosi nikolo ko nambula ta na vosi nikolo sei ko ngona bambota metiko ba ndui lo mando Kristo ena bambota so true faith is the presence of God in one's life ni sa tiko na kalo nambuli tamato ko sa visa sa kunimwa na lolo mango ngitu ni sa tiko na bambota sa tiko tala na nui ngitu na lolo mango mai berto na tolungo bimbi tondo na lolo Maleta ngo kem ni be kanya ora ni tamata bombauta o marro au tukuna o professor ti ni marro ni vuna ni kalo o bangsi tambu ti ne kena singa tambu sandonu o suli ti ne kena katini au sa sen ngi da kaban kena za ya ke ali bi au na loloma o ngo mo na nungulutu maleta tamata bombauta o kena za kabati na loma ni kalo se ko ngo na loloma ni kalo weekenda kuno pola no tisu yo da kaban na loma tamani ya me buki kenda ni ko rosarangan hindi tu na nungui nui ya senga tiko biao na loloma mai berto na tolungo bimbi tu na loloma musani ta ni buki kenda ni ko turang kena marama ngona kena bimbi me yabundo na nondambula na buki Kristo he is the only foundation ni tukuni na matentimo di no wasendo tikine lima now the end of the commandment is charity out of a pure heart oh amen praise the Lord na itini ni kena maro ni vunao the result kemi ni bekani ni marro ni bunau ni na kuni wala turang ken maramongo na lolomongo it only comes out from a pure heart hadi kemi ni bekani tukuna bo sigalo sen ndo na bunikau za merani bota na bo minaka
We need a pure heart. We need the most purest heart. Baleta na lo manito mati tu na bosti kalu ni biba kaisini. E biba kaisini na ni kalu na ni tomata. Ne tu kuna kira na bosti kalu meti ko talabi kemdo na yalo go let this heart, this mind be in you, the mind of Christ. And doon nga nang sal kim ni biba kani raw ni bombole kira na tomata. Au sabi na kate me tini na bana na ngo bikenda. Doon nga nang sal. Ya Kristo na lomanda na inunui nimbula. For we have fallen short of the glory of God, and it is through Christ we are able to give God the glory. And of good conscience and faith unfeigned. Sini awala tira na ba ambotin tamatangoni sa sabsaba na lomana. Na bure ni loma ni tamata. Na buno e takamekina na bi kakezenga. Out of the abundance of the heart the mouth speaketh. Vosa takanga na vosa binaka se vosa da na tamata na bikanga sa basina 82 lomanda. Kaya baka sa basina 82 na kokoni kalo na loloma ni kalo. Romala. Na kuni buana tamata ngo na loloma sa may lomala. Sanden ni kuni kami ni bikani na loloma ngo. This is practical religion. Turan ker marama me raw buhay don tamata me lakatu. Kambula tagatu nambula sabay ni kalo malata tuguro pola. Sa seni ko yung sambulo. Kristo nga sambulo biyaw. Namatay ko rin raw sitin katulad kinewalo bibili ka talento tikina weekend at kung bago charity never fails. But whether there be prophecies they shall fail. We will know kaya din the vital no kina membaleta ng dina ni boss ni kalo na bikay tu meado. Kaya proof ta kaya na boss ni kalo na bikay sa tukunyo timay na bikay tambang sa awati. Kaya gusto kaya na boss ni kalo na bikay sa tu matanda romana. It will fail. But charity will never fail. Baleta na charity is the foundation of God. Charity is the presence of God in one's life. But can sabi ay na loloma ni kalu. Sa kwembo kami ni bekani na lutuba yalo ba hindi na ni sa may tiko na kalu na lo na baltambo. Do za kababiya win na baltambo to no kwaya. Meron za kababiya win na baltambo Moses ni. Yung tiko kina na kim do maliwa. Do sa ni kilani do bal ni kalu to no polo. Ni tiko lo mundo na yalo ni kalu. O kwaya mundo ngay pagaro tra na kalu na yang mundo. Ni sa tiko na yalo ni kalo na nombule ndo na tamata kwa na maruroya na yango ya ito na kalo whosoever defile kwa na bandu kalita na yango go en barusa na kalo kemi ni be kanina yavu mendono anonda yavu Kristo kabololo mo baliter to na profita ni radi tarbali tigo iran daw ni tarbali sa reject ratiko na kwa na batungo na yavu ndeingo. The only one that put things together, merani firm mendono vale, kwa taratigo sa seni toloko. Whether there shall be tongues, they shall cease. Whether there shall be knowledge, it will vanish away. Kake de man boksangray na non daluto kemi ni bekani, na tawayanga ke bakayali na lolomongo di kalu na non dambula. Oya na buwan yalo ni kalu. Ke sa seni ngi kune, sa ibagandinindina ni sa seni ngi mule lomanda na yalo ni kalu, na seni kune. Na iwali ni lenga ni mula ni tomata o Kristo ko ndonu se na huwa ni ndo na tomata sa la ko ndonu bwana kalu karon timo dino aseru at kini tinkaje usar may tinike na tutungo. Nevertheless the foundation of God stands sure, it has a seal, and do nanrenga ndrenga titiku kina kemni ni bekani na yabu ni kalungo. It will be sure, it will be firm. The Lord knoweth them that are his, and let everyone that nameth the name of Christ depart from iniquity. Nakaluwi kili rati na nona. Kemdo ndo sa hindi tiki auto nakaluwi yawan ding tikimdo. Nikuwa katitiku nakaluwi na kenda maliwa na itukutungo. Kwa na rongo za ndomo ni baka tao ni sipi kwa na kila na ndomo ngo. Nasa nukumaso kemni ni kani ni rawa ni naungeti na lomanda nikuwa. Dona ngauna mendala ndingi takina mendala ko bando nduru sara na mati chova. Manda ba sangare ko ni si kuniti o da kalibwa ni si raw ni rongoza na nondo maso. Sa tigo matanda ko kemni ni kani endo na zavalev. A storm is coming. Ndo na zavalev ndo na zangi levu no na sasanga na buniza. Me baru saka bon rukana za sa ka raw tigo na kalona no mbula. Be firm and stand firm. Kere na kalume na tigo bon duwe na lomamu. Me baka mautaki na nondambula balet ke baka sandono na yabungo na zangi na zava na wai na zabanga takoso senya bola tirano na yabungo ke baka sa yabutiko eno batu
o Kristo. Yani tukutuku ni kuwa. Abra kata mabota ni wote ni tukutuku weekend na sere ka usani taka ni blessed giku. Ni tukutuku ngo turanken marama na valeu na varronti ko na benga ni kazi bak mambo. Kasereki na wani menguen na nonda bitalo tana bos niklu katambu titombo membeleta na kalu wabili bila tu wale unikua na wale usara turanken marama na nomuni rauni la rumah bat kiau na lomani kalu enda bitalo kinikua na kelam bimbi mendei na nonda yavu
our foundation must be firm. And there is no other foundation. Kuna Paula is a master builder. As a tarango in the foundation. We tell us so, build on this foundation. Garon Babina, Santalin Donayabu. And then they Santalin Donayabu and Dina. San Duanayabu and Buki Caristo. Caramelo Lunulunda. Santo no master make mami melo malangi. Yo me varo rotengana damni. Moni rokobi moni indokai. Moni vosa vinagataki na ni mami kalo. And no buksaka ni mbula ni mami turanga. No buni mbula na no moni vosa na lo mamu ni beki mami. Na salan duandua nga. Nandina. Kay na mbula. Kwa ya kimami na wambula ikina. Kita udingoma. Ni kuwa na lolo mongo. Kimami maru ta kandoka. Kami vosa vinagateki na daga tale ni vingra vizezere. Lo malani na rugo ni mata ni sinango. Na yun mula me kimami wambula ikina na luvemuni ke irawa andua. Era bauta na mumuni. Era bauta na mumuni vosa. Era rongoza karazakava na mumuni vosa. Kimami tegindure na yalo e maru ta kandoka. Wale sina lang beke muni na za tale ni luvemuni chisu. Na ni mami sorondina kani mami wambula tondonga. Amen. Amen. Pinabalib. Nabalib turangkir marama. Please like and share. Follow for more content coming across. And itu people get to the clue around the USA. Nabalib. I love you all and God bless. And may you have a blessed week this week. Vinasavali.